Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas, gagayim ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas, tanailanad itinasantuan na surat, syakto ti agibalas, syakto ti pangsupapak, kuna ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ha? Unay katirurod kon kadagito'y akaruba. Buyet, umawag ka man iti pulis. Agong ungot ka manon, mami. Mangayab ka iti pulis, kunak. Apay kumamangayabak iti pulis. Watili ko dagita akaruba. Nagurnong damanan iti darat dita sangwanan. Day talaeng, ipatilimon ida. Binagaakmet idan. Ajak kayat nga agurnong day ti anyaman dita sangwanan ti balay. Tama di ti buyan na ngam didak dengdenggan. Tanawak man dya ibagbagam nga inurnong da adarat. Ijay matgayang batog ti balay da. Apay, di mo makita? Ijay nagbaatan ti balay tayo kan balay da tinagurnungan day ti darat. Mami, high blood ka launa. No, di mo kaya't ti umawag iti pulis. Pues, siyak ti mapan ni ijay istasyon ti pulis. Mami, kababa inday tangar aramidam. Day talaeng, ipapulis mo idan? Pues, orayak ni datim. Saan amabalin ti kastangar aramidan da? Nasaya ata si Mang Patkan. Itay paingor orayan ka. Agsubliak matlaang adagos. Ta saan pa'y analpas ti meeting mi kadagiti kakadwak. Unay matdaytan nga organisasyon nyo. Tamay sangal daw ti meeting nyo. Apay ayang amin. Anyaman ti pagpungpung tutam. Dagita nga rod akaaruba. Apay, di mo nadlaw jay imbunton da darap di tasangwanan ti balay. Jak nadlaw Talaga akon kontraan da tayo dagita. Papanawam laydan. Apay apapanawam. Kukwada day ta daga anak kaipatakderan ti balay da. Marurodak nga rod. Usaraman ngamin jay impluensyam kas pulis. Retirado ak a pulis bakat. Manun atawan ang nag-retire ak. Oray nag-retire kaan, ta pulis kalata. But ngam kit dida. Anya ti serbi ngay da tapaltog mo, no di mo usaran kadagita na soker akaruba. Uwan nga agpaiso. Anya ti serbi ti paltog ko, no jak usaran kadagita akabusor ko? Hoy, Eddie! Uncle Marshall, da kayo matgayam. Umasidag ka man dito'y. Mapanak ijabangkag ko, Uncle. Umasidag ka! Apay ka di, Uncle. Kaya't mo, tapatayin kayo amin? Ha? Amin kayo asa nga pamilya. Paltugan kayo! Di yu ko mairwar ti paltug yu, Uncle. Daytoy timang patay kada kayo amin. Saan kumamata kasta, Uncle? Paltugan kayo. No di yu pa'y laikatan day ta darat nga imbunton yu di tasangwanan ti balayo. Anya ngamin ti problema iti day ta, Uncle. Nalas akitaan. Ken apay nga itinagbaatan ti balayo kan iti balay meten ang urnungan nyo. Ikatan nyo dayjay. Uwan, Uncle. Ikatan mi adagos. Intun agsubliak. Na ikat yun. Nanang, kunak man nun napan ijay bangkag ni Eddie. Katwan mo't anak ko. Nagpakaada itay amapan ijay bangkag. Apay aya. Katno adamot ijay sangwanan ti balay amang palpala iti naurnong adarat. Nay, apay nay. Ay, inak man kasarita. Katno usaran dagiti karpentero day taapag simento ijay agdan inton bigat. Lakay, anya tar aramidam. Kunak man nun napan kay ijay bangkag. Yakar ko da ito'y darat. Agong ungot ni Uncle Marshall.
At kano dito sangwanan ti balay da. Inungtan na ka? Saan lang nga inungtan? Pinangtaan nakpay. Paltugan na tayo kano amin. Anya? Talaga na ungat day jay alakay. Lastog pay. Gaputa retirado a pulis. Kastada nga rod. Kasla saan tayong akabagyan. Respetuak ni Uncle. Ngam di na tayo amo a respeta rin. Ala, pasensya amon lakay. Bak nang dangaminan. Tapuro adda ije abroad dagiti anak da. Saan damot akasta? Idi agrigrigat dapay. Nagbalbaliw dan, idi bimak ng dan. Kita, impakitam laang tapaltog mo. Nagtulnog dan iti kaya tama pasamak. Awanan tinabunton adarat dita sangwanan. Kunak apaltugak amin ida. Rumpang lang. Marwam da. No kanayon tayo apasensyaan. Sampelam kit di ida tapno adad dama butang da. Anya sampelan nga ibagbagam? Kano kabagyam ida? Adayo akabagyak dagita. Naragsak kan? Siyempre. Adan pangiparking akiti kotse. Daytoy titandaan am bakit. Awan ti mabalin amang tagibasit kadata. Laglagi pa. Adag. Pumatayak no kasapulan. Boye. Nakaring ka pa ilang. Agre-review ak, mami. At da eksamin ton bigat. Sika, apay ang nakariing kapaylaan. Ay, sana si mangpat ni dadim. Nakiin-inuman siguron kadagiti kakadwa na iti organisasyon da. Kas jemot ni daddy. Di na ibagbaga no kasta amarabyan nga agawid. Ne, iso siguron da ita. Inusar naman ang jailukan ko. Kakaasyak tumanan amapan mangipawashing. Wen, mami. Isudaytan. Makangag kanyak dayta lalaki. Mami, saan mo nga apaan ni daddy? Amumat no makaungat. Ay, jak kabutang! Oray payad da paltog na! Nagpaputok man na ni daddy iti paltog na. Lastog talaga. Kunamlan asino, gaputad da paltog na! Kababain ka dagiti kaaruba. Nakabutbutang tikas tangar aramiden na. No kasta amabartag. Lakay, asino di nagpaputok iti paltog? Ni Uncle Marshall. Sinirip ko iti tawa. Nagpukka-pukkaw manen. Nabartak ang nagawid. Apay kasta ti ugali ni uncle mo. Kasanoon no adda mapaltugan na. Talaga natangsit ni Uncle. No kaano pa'y alimakay. Isumot ti panagaramid na iti kalukwan. May ibusan ti pasensya kan ko na. Ay na, no jakla pang panunutan ti pamilyak. Amangan no nabayagan ang natutupak. Nagdinamag dito'y lugar tayo, ti kanayon apa nagpaputok ni Marshall iti paltog. Kasta ka din, nanang. Naggapuak dita plaza, kat iso ti pagtutungtungan dagiti tattao dita. Kaya't naasawan. Saan lang ang ada tayo tinakangag iti panagpaputok na iti paltog iti rabi? Ay, uunay kat dayta kabagyan min aya. Wan nga rod, nanang. Awan pa'y serbida ang nagdadakkel ti balayda. Kanaglastog damat. Di nakto pa'y pampansinan ni bakit na. Kasta ka di, nanang. Manun atawan asaan kami nga agtungtungtong. Isun sa tirason no apay akagurgura na tayo amin. Bimak ng dangaminan, nanang. Huwan nga rod. Ay, swerte dagiti anak da nag-abroad. Ang nanipod idibimak nang da. Nagbalbaliw dan. Nila ang boyet aburidak da tinasaya at tigalad na. Nasingpet ni boyet, nanang. Sapay la kumaa. Tasaan ang maalisan itinaalas nga ugali da. Marshall, idulin mo nday tapaltog mo. Nagkunakan ka. Kat no protection ko na ito. Pagtutungtungan da kan dito'y lugar tayo. Gapo iti panagpapaputok mo iti paltog.
Taan niya ko mati bibiyang da. Kasanon no ireklamo da ka? Awan ti makaiturad amang ireklamo kanyak. Tandaan am dayta. Kandinak man surwan. Amok ti aramidak. Ibagbagak lang kan ka. Nadagsan ti kasum no matiliw ka. Di naksurwan. Di nakrurudan. Di mo pakibiyangan ti kayat kong aramidan. Ay, nakapitpitak mo't dito'y dalan. Kasano kat nagtudumat ngamin idirabi eh. Day talik kaong ditadalan. Napuno iti danom. Nay, sapay ada sumungad alugan balasang ka. Ay sus, nagpartak ti pataray na. Paigit na nang... Ay, unay mo't daytan. Kaslamat jay kotse da Uncle Marshall dayjay. Anya, Unay yan, naparsyakan tayon iti pitak nanang. Kasano pa itan? Saan tayon ang makapan iti palingke? nabartag sa amat dyan nag-drive. Ni Auntie Marga dayjay nanang. Anya, ay, adan tulatal daw na mo't day ta babae. Nanang. Aglablabos dan dagita pamilya. Mami, apay pinartaka mat iti kastaunay iti panagmanayhom. Naparsyakan iti pitak daan ti Glory kan manang Loida. Kayat mo ti maladaw iti klasem? Nasapa pa'y laang mat. Anya pa'y laang ti oras. Agtal na ka man! Kababain, mami. Sapay ang muda si kati nag-drive. Pagbainam ko ma. Apay, adda ka di dolyarda. Dayta ka manan, mami. Gapo ka di. Taado nga anak mo ti agipaw-paw iti dulyarkan ka. Kastakan. Apay, adda kotseda. Imbis a pinarsyakam ida, inlugan mo kumaidaa. Ha? Diyak kayat amarugitan to'y kotse. Bayam ida magmagna. Sa di naman ay ati papanam, mami. Mapankan sa manan makisugal kadagiti kukumarem. Mapana ka grocery. Kan agvi-video kay kami kadagiti kukumarik. Ijay kamin balay nga agmamachong. Kasano daytan lakay. May kaduan arabii apa nagvi-video okay dadi tabalay da uncle. Mapuyat tayo mo't no kanayo nakasta. Agsusugal da kano di tabalayda. Isuga mga ado ti agsangpet at tao. Bak nang siguro dagita. Tani, adamot amin lugan da. Gagayam ni auntie. Pudno ti kunam, babak nang da. Taas sawa ti politiko ti daduma. Imbag pa'y dagita tabak nang da. Maaramid da amin akayat da. Oray makaperhuisyo kadagiti kaaruba da. Pangbutbutang ni Uncle Marshall ti impluensya na. Kastamot ti paltog na. Gapo ka di, taiso ti presidente iti asosasyon da aritirado a pulis. Kayat ko atutupan. Adon dagiti inaramid da saan anasayat kada tayo. Lakay. Nabit lang mo ti agaramid iti kalukwan no kayat. Lakay. Bay amon, ni Apo Diyos laang ti makaamo kadakwada. Bay amon. Nala, maturog takit tintani. Pumarbangunan. Pilitin tati maturog. Saan ang makapagmaneho ti kumparik ngay may nakisugal? Isu asyakon ti mangitulod kan kuana. Daytakat ti kunakan ka. Aliklikan nyo ti aginoom. Oh, anya nga ita, nabartagkan. Di nakadimot sermonan. Mangag na ka ni kumparik. Kababain. Kabalam ti ag-drive. Wan. Kabalak pa iti agmaneho. Ala, sumurotak ka na kayo. Anya? Tabay pa lang, asumurot ka. Amok ti kalukwan nga dadita panunot mo, Marshall. Kabisado kan. Anya kumaday ta kalukwan nga ibagbagap. Apay, ti kunam jak amo ti plano yo kin ni kumparem. Adumagas iti club.
Unay mo na panunot mo. Nagrugi ti pampanunutam. Ala, ingka paandaran ng tilukan. Tayo nakalaan di pitakak. Wanan di plano mi. Palpak manan. Apa yung gamit? Naglaing ni bakit ko nga agpanunot. Kasi mabas-basa na lata. Ada dito'y panunot ko. Lakay! Agring ka! Lakay! Abay manin na ya. Anyat orasan na ya. Lakay! Nadisgrasya ka no, Uncle Marshall! Anya? Imbaga kanyak ni Boyet. Nagapapad ka nung amin ijay lugan. Imbaga ata na itulod na pa ijay kumpare da. Kumusta da ngay? Kaawawid ni Boyet. Ingka kasarita. Tumulong ka no, anya ti maitulong mo. Anya? Kalpasan dagiti dakas nga inararamid da. Tumulong ak kadakwada. Lakay, uray anya ti mapaspasamak. Saan ang maikat ti kinapudno? Akabagyam ida. Saan ang nakalasat ni Mami? Anya? Kat ni Daddy. At IJICU. Ay. Kanayon na ngamin nga agapa. Boyet. Kanayon abut-but ni Daddy ni Mami. Nukas tang agapa da. Anya ti kaya't mo asawan na butbut ngan. Pangbut-butang ni Daddy Jay paltog na. Anya? Pangtaan na pa ni Mami apaltugan na. Nusan nga gulimag. Napadasak mo na binutbutang ni Uncle. Podnote ko nam. Pangbutbutang na di paltog na. Pinangtaan nak pa yung arod, Manong Eddie. Kunak no na kami lang akakabagyan na tipang pangtaan na. Jak pagarupan. Nga oray ni Mamim kat butbut na. Manong Eddie. Pakawan nam ko madadadi kan Mami. Boyet. Tawak lang nga nagpanunot mo titidakas, Katagyaman na kiti Diyos. Tanalawlawagan ti panunot ko. Kadyak na ilawan ang nakaramid itidakas. Di ka agibalas, no di kat ikamang mo dayta iti Diyos. Taisunto ti makaam mo iti tao ang nakaaramid kan ka iti dakas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kan biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.